Like looking at you, beautiful
Faito'o Konatapu atau komik kure. Saya kure mulai bisa polisi. Ya bertahu ini Pak ini komik kure tahu kita akan ini dan bisa mana bisa justice ada banyak kita amal kemudian bisa memberi tentang dia amal bro dia yang bisa berapa dia dia yang bisa dia kata yang punya kata kalau yang lain itu kalau boleh kalau dikenal saya aí pribadi yang dia tahu kamu bahwa hanya yo tidak kita teman saya ayah tahu ini Pak dia atau di jam dia berkasih aku pegawai dunia tulisannya saya dia kita Malu'i dia ingin itu pokoknya dia pemikiran yang kuat pokok kita tahu apa ada tahu mereka dia di pegawai dia mau tahu mau apa dia kufambe kifamo kita berkata boleh kan boleh berubah berubah plus menabur rekodi firman ayat agama boleh Taufa'ahau yang masih berkuang ke aku boleh itu boleh di poin kelima berbagai ayat saya tahu bahwa kita dia nanti isu yang terus agri dia Symposium ayat berarti mama yang tahu lagi tua uang sama mulai makin oleh aku pakai kalau Malu'i semua faham ketika itu membutuhkan penanganan semua penyima terofena obrat Hono pakai nama Umoumataha Umoumataha kita punya akan tok dan kompon atau fakar lagi di kanan soal tadi kamar itu saya kembali kita ini kita baik kalau buat kamar itu Symposium jadi pengetahuan yang mau fatwa itu kata pengalaman betul moderate ingin aku ini oh kita belum betul perintah atau di channel yang perintah memang orang
LLP, in the Ministry of Kalani, e a marrero no mas a Ilao, e in the Ministry of Lebanon, e volta o io continuavo a lavorare. E a tocco di verità, siamo in Fono perché di questo o Tupou College, e tal programa, e tal Umoumataha Illicit drugs behind Indonesia I bertahu persen kita ngomong kita kiai lagi kayak di komisna dari namanya buat kiai komisar di sana semisal politik dia tol kiai berpakaian yang kalau CEO yang bernama Malu'i ya kalau dua opsi o suami tadi kapai karena mafia dia ini adalah kita anima faria e cose analisis abbiamo fatto che hai oggi non fanno mai troppo là un po' di setup ai section che poi fa una macchina che tahu poi le Faito'o Konatapu ya bukan itu non kalau ke posisi maka infatti pos amata di fanno tornare di Fono Fakafonua con Tonga Mei foundation. Kaya ito sa araw di parte ay togon kondisyon at pinagkakaya kaya naman ay Symposium lagi na restoration.
ha vinga o mau heni ai, mau koe kakania ai, ha mau o mau ai. Ea ha koa o hapa ke kakania ai koe. Ko kakania e konga kusi I he o kona e kumaru e rā pe usi o ngā waka ko, o mau kakania e tauki ai lao e he kuke a ngā mau Watoronga e Perino, e no Malu'i no ui makroa ka kai. Taka hoki o Whatoro I whai ia. Watu a Tupou, o Wharf, o Wharatoa, I te kai e kua, o community. E no kure a rao toa. E a mahoko e ngai Tupou, o ngā katongia, o omri o mawanga. E a hoki a e te kumi, e mo Wharf mo ui, I he o takau te o ka moa o mo se. Te anoa ngai ka kunga kepe o Tupou I rāpo I si mando e wā o ka mana wai I maumaru o te ana. I he wana tāpitu, nā he whakai e kote ngā ue I he tupulaki o e ngai whakarenga, ngai kore o e whaingia I kuima. E a pau ai te o tutu a whainga whaunga ngā ue. E nai whainua pen o e crime prevention strategy. So e ngau koe ni na e korutu e hoa o whainga kai ke whainga te hui ke whenunga ka koe au koe ko ngā. E koe whaunga ngau koe ni e pau ke pau I me iai e whonga polisi le rei taha mātonga o community polisi. Uno ana te kai polisi ke ngau whaka o community. Hono, na mai e tonga ngau koe ni, o kukau e trucks I e main driver o e demand e au gea I kaunga tosi I e ia. Tohanga he whaunga ngau koe ni o uru mai ai mahuinga o prevention case. E koe, tai ane a kai I kuke te kuke. Ka kono o wha, koe Whawahe o e ngāu e koe ni, e unga ia o a society o ranga te noko ngāi na hali weka ka uso tonga. E paureo te motu wai ai waa makeni ka matau e Faito'o Konatapu, I lau River Trust Enforcement Task Force, e a iai ka mai waa makeni ka ngāu I te community, e a whainua ka noko crime prevention. Mulai meu ya terus beji mulai mai de Umoumataha ke Symposium Fono ya Hono tau mua do intention police we go Taufa'ahau community ya mo to ngau ya te tambe ke na koma ngala o te poli e no tau do e paparelo e makai do ke drive off ma to e ai me acordo que uma dia em society. Ela vai ter uma vontade de vir. Aí Faito'o Konatapu com o Hono, o que pela vez na trabalho no tem e a society. O camata me atai família. Se há uma festival, que me trabalho no negocia Tupou. O ela não pode atai que na resource que na apoio ao bairro Fono Fakafonua na Ikea. No Malu'i o negocia e no Wharf Taufa'ahau na foto do na força o pessoal vai ter classe da nata statistic ela vai mais a de ouro aí na aula foi bem mais na tal como está aí grande no Taufa'ahau então aí vem na hora que na riba ou meio que o tal tem o todo ele mais na todo é para cada para o mais é clássico na que o coro que o grupo é total na impact do cross e vai e mau kai ko que na dia e normal é lá o que na dia a do vai na vai lá o já o que do vento
Ubiaya na ia ko pamana di malu ko society away ka malu ko ay hai ko ay tama te ngadia ta ko Ubiaya ko kaya ko ngawe ko mo na ko si malu yang itu ko tahu ai ko na ka ko ubiaya ko ia ko ta fa dengan tahu di mulai nama pertama kata itu ya malam tu yang pertama ini yang mata orang tidak apa orang sesi orang orang ayah berangan malu buat impact kepada ruas di jalan itu dia kalau kita tahu dia dan yang begini orang Tupou ko ngawe kita pai na kai ko foto ko mau plan ngawe mo foto ai mau bisone ngawe kata ko plan foto mo ko ni si ang tao do trucks ngan kami ngawe ya mo foto ai bisone ke ma patonga malu dari how the nation by the second the keyword what to be formed. What do I know about mission? The Taufa'ahau community, the Umoumataha kata, the Malu'i the Tonga Mei out or the Kawai was the Konatapu. When I area tribe of the man as well ya Fono Fakafonua ya professional na majak ko na matumiya ko na ngura na wala Now we will to back hapo. Pero kamani na msahau kwa sababu kai na area kwa na pia kwa hapo ya pia organize kwa mashio kwa kwa mashio ni malo kwa hapo ya kwa mashio na pole domestic violence na pia kwa hai pale kwa kaya Kawai mengenal satu produk, negosiasi dengan resource atau keluar dari negara, seperti dengan dia melalui pembuatan. Ayah kita dulu mereka kau Malu'i, Nuku'alofa community, Malu'i ekonomi yang lama, kau jadi seperti seperti Malu'i Nuku'alofa yang lama, itu tahu lagi. Untuk saya bertanya mau ini mau naik priorities, saya siap ini malah ada semua itu waktu dia tinggal bahwa siap ke bawah atau mana kali yang naik kore lokoman bahwa itu Konatapu lagi atau lah dengan apa atau elok yang betul apakah dia pengaruh dengan komponen hari komponen yang kore Bahwa nak mungkin bawa kai, Hono siap ya nawe tu ambat tu prevention base, kita tidak tahu kita Malu'i enforcement, kawai betul structure, apa boleh kita tahu kita mana kapu, kita kita tahu, kita kita aku, dengan kenal kan kita kita tahu. Ayo, kita tahu tambah yang macam sih, tahu kita tahu ni apa. Dengan itu ya polis Tonga, Malu'i, bertofu ini di Malu'i, ya awak ini ada kore ini, kau gimana mereka tahu, kau gimana, bukan kore lah, beton mereka ada Umoumataha, kau gimana mereka, Taufa'ahau di Fono mereka sekali, mau lama di mau dia cuma mereka di community. Untuk kau mau kau yang lain opinion juga kau ini juga wilayah
Kaya gue yang beda mau dia malu pada potong dan berbuat mau. Ya beda yang boleh gua katanya kalau main di kuri main apa main apa ama kita tahu mau ya kawan lainnya tapi mau hanya teknikal yang teknologi kalau dia pakai apa ya kalau dia mau sekarang dan aku mau ngasih tahu atau di Fono Society. Selain boleh kalau kita dia mau ya waktu yang mau ini kalau mau apa yang tahun dia yang mau Angin begitu kalau dia naik dengan boleh dia tak betul 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 sih bukan apa yang itu Konatapu dan mahin lebih dengan boleh tinggal yang boleh community dan mau ini mau dia mau mengurus orang mau naik Tupou naik apa naik siasi kalau mahin dia tu mau tahu mau tak mau dia tahu tahu Umoumataha kalau kita mau batas kalau dia kalau kita ingin kalau begitu mau di presentation logo ke orang semua kalau kita materi yang kita bawa dan melawan Faito'o dan kemudian misalnya pemahaman kemarin Komisión la polisi baile que va a informar a Malu'i. Hoy pues caena, a mí todavía pues ya la trabajo con secretario Tupou, pues Symposium, yang Tonga Mei, Matataki, yang Faito'o ya, Tonga Mei, yang Hono Fakafonua, yang Angin kuliah kita tutup nawe, kuliah presentations, katakan barang ke pangangatan pe ini kita hanima, kuliah ay Umoumataha, kuliah tahu kita ini Faito'o ini kelima, piaraba kan Umoumataha ini kita hanima, tahu Taufa'ahau, peraturan pe, Faito'o ini kelima. Kau yang sini kau kita berkait. Ito Taufa'ahau aquí presentations que Umoumataha llevan todo Por taulea Umoumataha Taufa'ahau service Tupou kata komisión ya episode ya utaona kitokea ahora Faito'o Konatapu yang dibuat oleh Illicit.
me ada society fai. Jadi soalnya formal. Apa usai tak bunga isi apa boleh punya. Apa harus suka apa kita bikin ada mau kita waktu mau menjadi Wharf semua apa ya ada yang mau aku kilo baru mau Umoumataha ke ngau ai ko si mane nai te me ko the institution in society. I have family, I have all, shape the whole people. They have to highlight, not make it up reshape. Come our way. Care for all, the way one, and we go ahead. The combination of the O matura. O is night. O we. Pura we. Pura. Pura. The father of my money. The Radunia fight. Let there be a light. So we know the white here. There's no light. Me fez assim. Mas é verdade. Foi lá o já sai bem cá fang. Bom demais. Bom demais. Foi isso né. Veja. Tangai kau. Tupou ni Malu'i sai. Yumi. Apa waktu gua kekai kau ini kau waktu waktu pulau jalan kasih sekilas Malu'i atau hanya menginang akhir tanah angin yang kuat. Kedua mereka baik. Di sore Malu'i pabrik. Uang yang tahu kaya ibanan Malu'i. Oktober ya itu ini maklum itu orangnya. Kedua aku tak terhopar. Oh si Hono ya. O stalmai ka vena ni mau fai. Quindi fai bisogna munisiona pelai Wharf pelai Tupou. Kalau mungkin dalam fase itu ujimu atau apa yang naik. Ini apa ke Faito'o Hangin di semua rumah, barang aja. Beritahu gua, apalagi atau apa ini, orang atau kebun di Malu'i ini, apa kata, siapa gua kebun di Umoumataha dia, tahu tahu, kuliah itu juga Tonga Mei apa tanah, ini Tonga Mei. Saya melakukan itu, anak-anak ini berubah kemauan, expire. Atau saya menofengkan, ini apa ini aku sih kan, buat apa? Pada awal itu ya, kan sudah kasih. Untuk melakukan aku, malu aku. Kalau memang ini lebih ramai apa? Bahkan mereka itu. Kakak itu nama maka
practice in prisons. When they have we reduce reduction. Kita hanya begini. Kita tidak bisa. Kita selalu ini. Kita Faito'o Konatapu, Faito'o Konatapu, yang berhubungan akses pada novel prudential, novel toa, mulai jauh, hanya saya tahu for prudential, dengan banyak country, dengan dalam sebenarnya ada yang tahan. Mungkin mau amal dan tujuan adalah bagian dari mana. Jadi otomatis kita belum mulai kecuali ada saya ini. Memang mau final. Ya aku iya dengan lama mulai iya. Itu banyak orang. Kalau ini bagaimana ini? Terus saya ya bukan ya. Baiklah itu kamu dengan dari kamu. Amen. Compre la paquete. O poi che io non mi piace, perché a me non la fa, poi non me la fa. Lo confia da solo, non che tu awal sama pemakai dulu. Fai todo lei tanto io non mai. Allora, questo è una cosa che io per lei sama harga. Oke, apa yang mau terserah kita sekarang dengan audisi sama harapan. Mau sekarang memang mah yang itu masih di tes terkait dengan sini mau. Kalau tema itu dua sesuatu. Ya, betul sih harus kita bahwa bukan akan menemui
Itu kan ketemu orang, mereka ini masih. Tahu ada Faito'o Konatapu, pergi ke Tonga Mei anak gue tahu mana Tonga Mei. Jadi yang itu apa begitu? Kalau boleh melakukan boleh polisi mau saya nggak foto apa kelas kalau itu berbalik itu lama tuh baik kemarin di Sabah malu tapi itu itu semua ya bayangkan aku mau aku tuh masih sakit deh aku dikasih bayar dikasih di mana biar saya lebih tahu kalau aku tuh aku I think I will reduce the stock, complete stock. I'll be able to pay. Thank you very much. Yeah, now I think I need more money. Yeah, anyway, but I have my money is on my mind. I have a lot of party. Ibu mau berapa? Itu kira masuk aku anak. Apa ya kalau yang ini mesti uang dia ada ya berbeda mau dengan dia mau main apa dia ada apa ini mau banget Faito'o Konatapu punya barang oh itu ayah Faito'o Konatapu kalau yang mau main betul ayah akan ambil apa itu is main kopi yang kalah ya kan
Buena por el barrio, o el mar, hoy, hay que mover, entonces, paling apa, uang ini, osin mau tahu, mau society, paling beli uang lah, mate, kadang tu rumah itu, apa, pergi website, apa Malu'i, siapa society dia, hay buena na keng ko ay mo di paano ko praksi ay buena ni na situan na kay ada stigma ya social stigma kama ko yan agya hau kita mau apa itu sih mai kai dia itu sih ada pare ko di family pasti pas kalah kita apa nak Malu'i Tonga Mei, Faito'o Konatapu. Umoumataha dan Taufa'ahau yang komisioner Umaya ya hanya lama ini lele kita itu fufu namanya bersama kita sebab lain di funga oi Umoumataha momi bagi dia kalau mereka punya anak yang bisa dengan lele yang lain nah berahon tahu-tahu itu banyak nama. Lima kita ngau kawan-kawan ngau itu banyak kawan-kawan manusia. Ini orang tokol di mana ni manusia orang boleh masuk baik. Eka punya dan berpilihan. Tokol di mana kawan-kawan yang boleh Faito'o Konatapu. Jadi dia kalau biasanya kita utar-utar ay dia kok Pagkakoya ini ada kita boleh berpengalaman Malu'i, kita share account. Oleh kalau berharap sebagai sekitar boleh dapat karena kata kita ini yang menunggu di bawah ini waktu yang ada di Malu'i, waktu yang boleh Faito'o Konatapu, Faito'o Konatapu, ya aku pengen ya apa ya aku sana, tapi sana memang yang itu aku karena aku mau beli end of the mau beli apa, kayak tahu ini kok kan bisa polisi kan, kalau tahu ini kita tahu. Illicit policy, what kind of Uno traumó, y la mano traumó, o como de caer la mano, o huele, que era guarda forma o pulón. Vaya,
ia ai to ta ko pe o di fami o se sai o de ma ka ta e ki e ai ma o ki fi ko ko tu e ko ta di fami se sai e ko ta ma ko e se o ge no ko ki la ko 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 la na ko fi no va ni ko ni na Mei ke Faito'o e Taufa'ahau e Faito'o ke tāle e Faito'o e aki ai lawa, aki ai whakairu o awi na pōko. Ko mele e mai na tau. Ka ni tau whenga ke ka whana, ane ko mele laka ke ai e kusa kusa. E te whamaro kia e malaka, e pule ala, mana i kuwheko, sasai, asiasi. E tau whai o ia moki. E mahino koe tau ai taa. Mahino koe whakonia tau o tau. O e tukwang koe whakonia pe e a kusan kusi. Whakonia koe nga ai. E ke rāna kusan kusi a kusi. E ke rāna kusan kusi. Ai o tau kou, o tui koe society, o tau kou kau kau. Ai mani, kau kono. Tatou tahu ada orang kau yang kaya, kau kaya kau bisa kau kapan, macam siapa tahu. Kalau kita di hal Hono buat apa dengan murid kita buat dengan ini dengan dia. Ayo di hal Hono layak di murid itu ada apa? Ayo mau itu dengan orang boleh mama semua Io non volevo fare una cosa. Perché tanto poi domani che prima lo voglio dire, poi a mai che nell'anno non hai fatto break-in in cui è Malu'i e tu loro e dai cose fatte manani Taufa'ahau tu vai portare le lezioni nah, program Malu'i ya, ukuran Malu'i itu, tapi kan mulai dia mulai lot, mulai tamai, etong, kita orang jadi program kita apa, namanya, karena Malu'i, delegasi, yang kalau bapak pulang kita yang baik, di Pulau di Faito'o, ini masih praksi, ini hari now it's not made but I really tahu karena ini mau ini ya kalau Faito'o kalau itu MCT mana itu MCT kalau negosiasi mana jadi dalam ya kalau main berapa bisa diorong yang bermain mungkin MCT. Kalau orang kita yang mau ini, kita foto-foto dari pertama, kok ada. Kasi di ba komunikasi sistem pun nak dipikir. Ayo kawai kawita. Ada kayak ini ya betul. Fokus ya tentang materi sosial. Kawita. Baru kita orang itu dalam. Poi come lei di sapere qualcosa o quasi sapere domani sapere che fai col cavallo e se ti vanno a domani al cavallo ma o vuoi che vuoi sia chiamato poi fare si chiede ma i parlare sei nella festa e si è dietro no datang ke Tupou. Besare Amerika. Besete ni mano e kaila ya Amerika. Ella ni usia tanah ke mai dolo tolak ni mungkin mama. Itu apa malah ya. Oi ibu saya ada WhatsApp buat kata lain. Oi aku bilang tahap mood saya saya lagi kalau pada Foto ini, ada kemana
poesia i he Faito'o Konatapu. Na te he foki ki he whakafonua ki a te tātou koe palani ngāo e o ngāo na iai a misi e iai a senta e me tokoni a ki ngāo tōru koe me poesia. E a honi o mahipa ki a te tātou koe toa e tahai o te soa mahana o palapalina ki a whamaroa e tau sio ki e mui tāno Ngai paventi e rappresentati come presentation di Koe Tota presenta Hoko o watu a Fa'ahau Kohoni Hoko watu ki a Tupou o eki na Malu'i ai Umo se escadurga e Tonga Mei e o que só aí a tá ai Tata eki katinai e Tupou e diocese o Tonga Mei na ko soani a tapai katinai basi e whamoromore o lava mai o whakahoko e presentation Malu'i. Is semua mahu kolonia yang kita ingat bos kami yang mau kata tamu tuai mai koi satu dia bertakwa satu pemat bertakwa satu dia itu ini kau lagi risone Fire Hono for Fono Fakafonua. Porque dia falou que paquear e tudo ia matar mais. Vai e falar com calma e fazer isso. Lá vai que tal a matéria na sino que tu pode Hono moni kape makaponia e viver manego e bianco makaponia ko e tala no bebe no fatio e lava de que o fatio é ko e fomos mole ataque malare tala no bebe ko que tare ka risotene From their perspective, all are involved. It is one call. It is to be aware of a collective effort needed. One issue that has to involve all. And my point here, from my perspective, essentially the crisis is a crisis of pain. It's like him out of far. I think Talanoa no way. The father was the apple. Again, I really do the top, but we do the theological values. In other words, they all point to who God is. And one is faith, and second, they all interrelated, of course, it's love and hope. This has been experienced and proven by saints and those just like us, but they struggle on the way, searching for holiness. And isn't that all our aim? We are all children of God, and therefore He created us with the ultimate aim.
pau ke tau mo yang ke ki ku te to to. Now ke he about the prices that we was speak at the way. Prices were offered. The young farmer doing was Panakula Bay to a. So faith, hope, and love. This is our mandate about the put in a simplistic term. When Maulana Aluma, it can't be a life and not. As I felt here to have my mind. We may have allowed to make a time. Morning with Mariani, and see Hahanu, Commissioner, or you ain't Metana to make me wine. I could call on you on Halloween for my book, but oh, yeah, I keep it in the plan. His Majesty put as number one in the mission of King George I, a virtual father. The book Fono Fakafonua, about Fakafonua, a clear to love and PPI, or a boy. When I come down there, we play the band, or get you out and we don't the morning. We are going to have one for Fakafonua. You guys now like the so quite a man from all we are discussing with this one. It's about 2,000 years, 2 millennium on our way to the third. I Fono Mei says, or be sure of the mandate for you. Go to the world and proclaim that I am God and baptize them. And of course, he called for repentance. Repentance is a key. And in a world we tend to ignore that or minimize its value. There are many other words similar to conversion, renewal, or whatever we say. We are going to hand back. If no one may get a fact back up, their contribution to this seat. But they are made. I know about for one, I like it out of the if I'm balancing my Yaman, see. I can't go into a level for the Mahima if I target the area. The other ones who are not carry forward, or we can't break them all. The lie. I'll find out in my mouth. You know, we don't even know. If you thought of the air of the book, if a bow guy can't set his head, I'm going to go out. Not about the area of the blood is like from the book. This is why it's so urgent. When I said, listen, I'm like in this one, I think I says, if I'm not going to get a guy or one, but you can't even know the evil heart of the man. The man you got to be doing it alone. The kingdom of God is right here and now. That is his first statement to his disciples 2,000 years ago. Go and proclaim and build the kingdom of God is near. And the it's in our midst, referring to two things after, referring quickly. The third man, Mama again, people put down, I have a long Malu'i, a half that told me about the door there. I'm for you, and then when he found us so here, my dear brothers, there must be his dwelling place. That is our heart and mind. We heard about the emphasis to focus on the mind. Of the get out of focus on the eye. If I can't for who have but it's good to always point precisely to where the root cause. Anyway, I won't dwell on it with the Umoumataha. But I will bring something to begin. If you don't know what to do, I'm going to go to bed. If my mother would simplify, say the gospel. And his life was like a typical youth, restless, trying out things. But although we have a manner of trust, the appetite way, I hope by the fulfillment to God satisfies his restlessness inwardly and expressed outwardly. At the end,
yourself. And now they were taking out your own image allowed. And I will be restless until it rests in you. But I will call for SCSC. And as I said, if I move forward, often it's easily said and done. But when I'm done, but when you find my head, oh, my, but the top left out, often I'll go down. Oh, I'll stop to our if they follow me, I'll go back to if I know I was like to go back again, but I know I'm going to get drugs, cocaine, and all kinds. It's like a tip of iceberg. I will not know if I can be like Faito'o Konatapu. Ya todo kita. Ya si o que cae na parte do clima. Ao ver o papo ali, na vida ver a iceberg silviana. Faz fazer todo. Cai na lua aí, lá lá veio. E tu ferro para iceberg para o tempo. O tipo de iceberg ai ka tala no ke a fe ma be de tala ke be ko ma ke a pa de tala ko ma ta be de tips of the iceberg is concerned without emphasizing also na hungry here so what I hear he can't stress ma suicide half o la la me yo la ai o ma ta vai ko family ma we na ka se pa la ko family crisis everything. But the root cause has to be not ignored. It has to be concerned about also. It's like a book. Of course, I take the head with now with the Tango. If I will be here, I was Symposium, but I think it was here, I don't know. But what I don't put it to the floor, if you are out when you was at home. I don't know what's going to kalau orang beli forum tentang 2004, asal orang AIDS, HIV, kira masih masih ada lagi. Orang yang bayar forum tentang itu, kalau bayar dia berharga proses keluar, lalu mungkin apa yang mau Aku forum bagi dia sudah tak posisi organisasi, mungkin kalau atau ini mesti nak ada. Aku jangan dia mau yang terus kita. Kalau ada bertanya, non berdiri ke posisi, Pak mau dia tahan macam mana, ini, apa? Sampai senang di mana orang kita senang malu. Aku memang dari selain tenang, tahan dengan asyik pakai apa? Baik dia, aku terima kasih memang kalau mereka siasat ada di grup of the idea of contributions in our experience, in our fight when we're not there, maintain the freedom of account of the other. But lagi berlalu dalam kofi, atau neofi koyo, di mana berlalu, hanya untuk Malu'i Malu'i. Hana had drugs of the economy, and now we got all of the law to we all long for something more beautiful and real, lasting, and more. That's what they got. And replace it with something else. Surely it will be replaced. But we may find it upon the high point to a lot of all we work with by strength. Oh, yeah, the Makuna asked to do it up in the tone. It drops all our of and see, I come around it, why are they like it? Ancestors, I'll go to fight it up. We have to meet God out. But see, you get it up. Malu'i my crisis is just and to all my papa. And a young very proceed with a few like a beacon to give hope to the rest. It all allowed abandon the city. Not for payment, so good payment. I have not my page in the world. Follow the Dominion. What's my name? You tell me what happened to me. Follow the whole related with God, but they care about relationship. Now, there they go to praying God, Father, Son,
ya. Dia sama dia ke. Dia tahu nosnya. Tai kita ini. Mata konsekuensi apa itu? Kenapa turun dalam tempat yang masukkan dan masuk ketawa lain. Itu dia masalah. Orang yang itu karena trabalho como bebê, monologa, trabalho e cabelo foi então uma beia foi cabelo foi poesia aí Faito'o Konatapu ya deu uma Faito'o comissão da comissão ele foi que mau lo que haga Tupou kau lihat lagi mahir lebih itu lebih besar betul kalau sama tahu kalau yang tahu kakak untuk yang lain dia punya ini kita kalau itu jadi diwali sekolah yang kayak itu apa Wow, korban yang mufakat ini kalau kita muafak kemana dia program yang koponi, kalau tuh kalau ini via dan buat salah kita, kalau gue kalau dan gue nahi kilometer, kalau flow mai kita kalau koponi, ada kau yang mau belajar mau apa? Oe whainga mai o te tau pōpati ki ai oe tari whehu aia o tupa rai e te whainga mai e te kōtoro oe koe kāinga o mō mea mai e pōpoki e riku e ngahi whakahino koe o tau whanoa a tau te whito e ki nau tōro koe nau nofo mai e te mui mai alle Australia che fanno in autore di receiving hands o in autore di poesia da macchina di Faito'o Konatapu e di cowboysi di sole e con Malu'i e per fuochi di capitano da un Tupou mai po da una che poi poesia quindi o quella che poi quello che fanno che hai non hai poi ora vai ai sta e da usio che manda mai e poi da tuoi e fai la mare non da Malu'i e Hono e un po' e non si dai e allora fai una te che fai e da rispondi ai telefono può fare e ne affio e te tanto io ho famalo o io non fai meno per me che ti do su farlo e poi nasce tu e il cuore e tanto parla chi hai e un altro fatto parla anche come la institution hai dato fanno che hai e mai fai la male e voglio che torna a Hono un po'. Ma qui fa tal che ya che mai o mai tal che ma vedete o quelle che puha o modo che va che si moiti di popero mai che tutto mai che tocco di che tama. Quando se io fa che o te tu hai una cosa o fa capo mai presentation da fa more o si Maria da fare che mai da poi da fare una Maria con la e poco e a nato quello da casa a finto a toccare la città ai paupare ma quello che si chiama poi a vedere fai noi notte e per cau e não vendendo com mais uma forma que está lá o que vai nascer
e koe tataki pe ko fiu pe ta to ka to ma fiu si ka wa tataki te puha ko ni to to ka ma te e ko mi e fa na mali ko ni o tu wa le ko ni lo to fa ya se tu to i e ma kai ko ni ke mi pe ta di ni ta ni wa ko ni ke ma tai la ka na ko ni ko te fo ke ka na ni e fa ya ta ta ri ko ma fa ni malo Falou a gente do de matar da própria filha. E eu sei que eu aqui é de moa e kata ke mai ka ko ata ko ko ka ke sao mai ke ke la. Me a te ke o ma ko sao mai. Thank you very much. Today has been an honour to be here and also to hear the powerful message from His Majesty with regard to drugs. And also the 5 messages of King George I that is a lesson to all of us. I just want to thank the presenters today. It's actually brought home to all of us about what is needed. And it is for us to work together as a community. Because we cannot do your job without us helping you. There are also things that need to be addressed with regards to the youth and the mental health, with regards to church leaders and school teachers that need to be educated as well. Because the youth is our future and they are the ones that are concerned at the moment. My question is, with some of the hard criminals that are coming through in our P40s, who have actually are a major concern to some of the community, are we able to facilitate them and look after them? Because they're wandering our streets and they're causing problems in the community. Does the prison, obviously as we heard today, there isn't enough funding to have a proper prison for people who are caught with drugs or hard criminals. With regards to health, yes, there is a lot of problems with regards to what's happening here in our Kingdom of Tonga, which we never thought would happen here in Tonga. So I take my hat off to you all for putting this together. We now, as a community and as people, need to work together because we're not going to be able to stop this without us all putting our hands up to say we're here to help. Alo. Alo, famalo atu lui e feu iko ia o kore pe ki he komisiona prisone ya tak be mua nga lele o fakato ang mua feu iko na ba toki tokon me pe ai tale kita mo ui ke tali ai feu Iyo. Malo ko ibe o kutorahi ai ka o nau le whakatonga no pe tupe mua ke hanga o tari aku ke nau mai no nau tolu pe whui mai ane pe koia o ia e kutorahi o te ke mai o te o pe anai orang ke kau tiga ke rumah kau sini ya rumah itu kau dia itu dalam rumah ayo kau ngaku kiloto kia popular oku kahani o toang kiloto aku na fuama kai holo itu ya na to ke fihia e fainga me o angi o mau o to kon na to o au ke time go tu mai ki toa fito ki tu mai ko ni e na like five kau se miskawa maheni au pito pe mo e ma ta ni o mau ra o para ni o ke au pante kau ni le ya fai le ko kira de mau na ngai no
Tonga Mei Lain se hui kai taha te watu I he komisiona prisone. Ko lawe ko e tambua ngāwe ko e tokoni malu a society. Ko mea koni o ki hoa aki ai. I nau tolu koe o whelare I mo e proklama a honi. Ai toku o si ave ki nau tolu ki tautori. Ko e Malu'i nei o ku tuanga mai ki nau tolu o ange telefoni te a kaike tonga I he kausela. Ui he ku koulawe, mea bene toki hokoni pe. Ui he ku mahino, ko e whatongia e mo taunua ngāwe. Ko e hārewa e ne tu, te lawe, mo e mea koe ni kuhoko. Malo. Come vedete funziona il soletto
Mana kau namun tahu kau mea. Banyak tahu ni. Dan alu sistem kau yang baik, banyak pakai teknik. Teknik kita ini boleh kita tahu. Kalau kita itu apa yang kita tahu ini bukan soal memori kita fikir uang itu lebih dengan saya maju punya itu kefeu di itu yang mau di pui untuk masih ada mikrofon di saya bukan di ufak kalau kita berfaham dengan dia se ho vinto una laurea di facoltà di Symposium. Ormai io lo fu, ma il Faito'o fu, ma il mio fu, e l'altro che oggi. Ma ora sono a casa e ho il Fono poi non è casa. Perché oggi c'è sempre lì per il tempo. E fare che da un'ora sono da un'altra, e l'altro che da un'altra che fa se o te vedi tutto fa male poco di fare anche una cara lì ya ina ya so pa wa ko di o ya ya dai ko ko mai ya na cara ko di e la ro che si sta fuori la non è da e poi da tutto che la sposi e ha non fa perché ho fatto poi ormai io mi sei da una fa una Tahu kalau saya baca masalah itu, kita tahu nak, mungkin dia tidak hilang. Kalau kita jadi kalau tanah dengan macam foto apa kita orang kita tahu sih, tahu orang tahu siapa tahu. Wow, kue teori que compiti. Ya potui koe komiti koe komala koe auto le fao i e fiafiti wa popo ko i ke te fama popo ka ka mai ai ia ke Tupou mai ko i ke ya e ka kai forma e ko i ki ya e la vale ke ka to fati mai ai fai e fai e pala ki ia ko si foto ma to ko ni e fao e cada novo e Taufa'ahau por um pouco. Ok, eu me tá de todo tu vai fazer mais coisa porque ele foi de canal aqui vai logo e tô que já que tá aí tô que lá Igual que até fevereiro se comenta de tuias. At least I want to comment on your contribution that you raised about the deportees. Even though the government doesn't have a structure now to cater for the deportees, we do have an NGO that we formed 2 years ago. It's called the Green Foundation, and our objective is to provide a home for the deportees. Matago ini kalau tawaran kita semua deportees, kalau mana deportees itu begini, atau ini mampu kalau dan mau bahwa itu anak kita kalau terkait orang itu kita membuat fikir itu yang terus we have received funding from the Malaysian government to start a rehab center for the deportees and for people who have been victims of drug abuse. My question is, we are here. We have a where do we fit in the picture, the national picture? And let them all to go and do it from the suppose he now being a way to dengan seluruh orang yang berjuang. Usia 5 tahun, usia 6 hari.
Taranau, Itirana, the Malu'i Center. I want to thank the government of New Zealand for the funding. Very slowly we start. So my question is, where do we fit in? We are here to help Malu'i. Ko le whaunga moe o te ko hipe. Ai whio tō ta whāki ai ke i ka waki mea moe hipe koe illicit drugs i Fono. O mea i presentation ke tātou hoko atu ki ai. O presentations ko ia ke tō kānia e nā ke hui koe ni o mai koe ni. Ko hi koe tau whāmupe ke tau talaka anoa ne lei ke mau nai whakau pau e tō koni ke pāi mau e koni o sō. Koe hi to e mea ki whakamari ka whiu tātou kore pe koe te hui te ki nai presentations koe nai whakako kātaki. O hi tō nai mea e tō koni mea e ke whamau kūtu i ai e outcome document. Outcome document koe i Fono koe ni. E toki whamau ko hoi a tuku mai ki tua. E toki whai ai e ngai tārana. Ko hi ko hara whanau me nao Fono. Koe ko kore ki whiu koe tu. E tau whalaosa ke mua ko hi koe tau taini. Malo, aku just malo kita kalau boleh ke ufang kita kata macam mana kita tahu kata apa di kata ini. Kata yang mau kita tahu ke terbi, aku kalau kata lebih kata tahu di presentation, I the point of concern policy. Kata juga mai waktu itu presentation kalau kita kata ni kita pakai itu perspective of the youth. There were children, there were people in our town, in our town, that are not going to go to illicit drugs. There were certain cases like those that were equal to our that would fail. The data when I get on my there were cases of illicit drugs. Of other than without family, both without say 30% in the town. But fail the value. From your data, there's a chain of data. They indicate for the whole of ko whenera ke laha piki ko kone me mua, me tēnā muna ke o mai, they will indicate ko whenera of half of the cases that deal directly with youth. Many cases that actually involve children. Te ke laha ko nā tō nā tō kuni nā tō kota kuni me me ko se tātua ma whanau, e katoa no e whanau ko youth. O gei e hai ni concern ke mātou ka pau e direct mai o whetera ke taha mai. This is the number of youth cases. This is the number of children's cases. That involve illicit drugs. In that matter, all of us will have to consider we have to do something involved from church. Therefore, I think it will be more clear and more concern for us as parents, grandfathers, brothers and sisters, in illicit drugs, or these are the cases. I got a whole number of cases to talk about. But already in Taufa'ahau, I go to take amount of 75% of youth at the top and children. So that was my concern. My next question is the pastor getting the box. Thank you. Kalau kita kali ini, elah kita dengar statement statistik dalam
What the what sedang kaji orang kita orang penguari itu Malu'i data yang maksimal. Io di Tonga Mei sudah bisa deh. Malu'i kakak itu pulau atau dia tadi ada di mana? Itu cuma manfaat pauto statistika no puoi Malu'i. Con io a quelli addirittura vediamo con statistica con te con step che fa con step io dove dai che non è ok con anche noi ai takai tu buat me takai tu kita polisi they have the numbers and statistics records I have the board. Perché uno ha una totalità non la totalità and they bring names una tipo Malu'i da quale ricordi anche con le parti da come affetti a mai hanno influenza so le ricordi da come quella che Faito'o Konatapu che influence aku ni box. Oh ya kalau kita kalau kita pakai ini, kita dah tahu apa jenis istilah itu no, kita dah Allora, io qui hai presentation della nostra Taiwan. Qui hai il cantone di Malu'i, toccando anche il volante, vuoi dire che tahap uhi ke Taufa'ahau kaide wa Umoumataha community agai toka ini mamai wa kita tak Taufa'ahau kaide wa ke ya to hi kauton le ke tau ke wa mahal Will fai tudo que é o que vai naquela pegada. University of Christ, University of Pacific. University está lá com a tá. Orang yang berlama yang bersikap dan nama kamu tidak mau foto-foto, orang berkulit, orang pakai utama yang Fono Fakafonua, Fono tanah di bagian takut ada itu problem Fono tapi lebih hak orang hak satu yang kita tahu tahu lagi dengan tunga satu orang kapas mau kita yang nama tanah itu memadu makin madu ada di sini kita mau wahai oke mana yang ayah tahu Kalau kita Umoumataha mengusahakan perisane, ingawa ito tuloy ko reduction. Inahato ileo namin mo tawag Fono Fakafonua. Pagkatapos hinahayat ko reduction, ito pwede ko fasilisin. Watakanong ay kung uhinga na ito kaya ke fawaku dengan apa dia atau nama dia itu kalau itu setiap tahun orang punya pulang lagi itu relax kalau tu apa yang kita nebai kita buat idea punya ekal moya relax
mau foto wa bene tu Taufa'ahau nena Taufa'ahau ko ni taxi ka fasi now I can prepare for elimination. Eliminate. I want to find out that Tupou tak menolak. Walau ini itu akhirnya nanti dia itu apa? Itu mereka tahu tu. Ayo, boleh. Popular Tupou dia reduction. Pasti ini kata menolak dia Tupou. Oh, panas. Apa tahu aku drug free reduction. Tolong kasih sini. Mereka tahu dia sama tu tahu. Allah dia eliminate. Yang foto foto aku baik dengan sini mungkin foto-foto anak jadi ini ya di Fono Fakafonua ada di Wharf sini nah che Malu'i Fono Fakafonua Faito'o Konatapu. Questa capeta non è caro. Questo è la cosa che alzam per due fonganaro anche foto mai di polizia a due anni con me un tavolo quartiere. La tua cosa normale è mai che non lo puoi dire, a due copie Faito'o Konatapu o poesia da fuori. E dopo che presentation che polizia ha fatto. Ma ha cavolo per esiste a comiti fra Fonua che fa tutto passato. Perché il mio auto di calcava. Come anche mi cazzo di avere, mamma mi fa fare. Cazzo. Guarda, soldiamo e quando tu come gli altri, quest'anno che Malu'i Fono Fakafonua. Perché stava fatto via per forma nave in capo la foto mai un calcio e capito che mai caos e sai che sta fuori che capito hai costei che Umoumataha aveva a sudire caos tutto capito che mai un calcio e hai che fuori che capito è campo al Taufa'ahau itu ambil punya semua ke semua Taufa'ahau yang berfaham kita pero kata itu dia faz semua yang kalau kaos tapi tahu dia tu jadi statistik apa yang ada semua kita lawas Fakafonua Folau ini ada punya baik, itu sema tu. Kami alah benda itu. Bukan hanya itu saja. Tapi tu boleh dikawal. Punya elah nah apa ke? Napo kami Fua, Fakafonua. Ini foto dia baru itu. Baru.
Kalau kita research na terus kita sama anak dan selama mahito ko ke sa ko. Hoy te berdaya ni ko mo beai ko dai makape ka dia sama lah dia untuk hubungan seku ini perkara yang beai o punya orang maya de tatak yang terton kita Malu'i kamayan kami na ko itu kemana kita tahu kopiai ayah perkara ko itu tu na Fono Fakafonua ya boy presentation ko ini itu kuatnya board komisian polisi Peleo Ashley Fua ya boy ya secretary Ashley Fua secretary de board para na Faito'o Konatapu Ashley Fua. na mau puke te ka ak mo Faito'o Konatapu na hive hiva I no tavalu I no da hiva na hiki o wangi autu ka ko trend da tau na mau COI I Faito'o Konatapu na kilo pe nima mahalo pe kilo fiha na dega o hongo fu tupu I no tavalu I no da hiva na hiki o mana me kilo fa nima ka to fatonton na tuen ha to tau fa ni present and the trend na asimai ai fu ma bahe ma kehe ai trend ko se kau aki pa mo Faito'o Konatapu hikito ai kau puke hi Faito'o Konatapu pa hikito pa mo lahi Faito'o na puke fa kau watu ki he tangai suka kilo wanima ko lahi aisi na puke I wano tahiva na I me kilo fa ni mai ke lahi so ko lahi Faito'o Konatapu na Pana ni whakahama iai ai fuwhi mau ki ka mata lewa whahangau. I he wanoa taha hi vai pe, nei ka mata lewa ai ngā ue ako ngā polisi whataha po Office Paremia, kia na Technical Assistance mai ki ai Pacific Island Forum Secretariat. Ki ono whau hatu tuuni ngā ue tene lava o whawhepaki ai Faito'o Konatapu. Nei whakahoko ai fui consultation ua la lahi tongana. Taha I maasi, ta taha I suni.
Ia o mai koe ki he osi koe ki he whaosinga o Umoumataha hiwa. Na e tāria he kabineti ai tutunu ngā oe koe ni pe ko National Illicit Drugs Policy. Ke hoko koe tutunu Fakafonua ki tongani. Koe Umoumataha hiwa ia i o katopa. I taim da tau pene e whai mo ngā ue ki palani ngā ue, ai o kini hanga operationalize pe koe ne wha mo ui mai ai ngahi tau mua aola koe na e whau ki ai tutunu Fakafonua. Ki sema Umoumataha hiwa ase COVID-19 i Wuhan. Pea mo mea i kotoa pe i wanoa ne o skamata lewa ke shift ai focus ai pule anga ko hinga pe ko ngai resources and limited e pau ke whai hono prioritize ai ngai focus areas ai pule anga. Kana ikai ko hame ai ke holo ai focus ai po ngai polisi i Faito'o Konatapu na ke whai pe mau na ke hoko pe ko priority ke po ngai polisi. Kage i he konga mai ki mue wanoa na e for Tupou illicit drugs response steering committee that were level of staff subcommittee committee when a oversight between our Umoumataha saya Symposium kita tidak tahu dalam apa yang komite now Hono implement policy dan also tahu di bawah now kita ada di bawah dari fund kita mata activities di loto di bawah kue ibu aja kue aman kue ibu nau ya atau semua di Faito'o Konatapu dia mau paling nau kasih di situ di berhala Imu atau dia sampai ke hadir itu tahu lama nahi approaches di loto way Because kalau ya in this case how can familiar with loto committee is the health but for public health model yang kalau suatu anak untuk ini upah kemat kalau lagi inawe atau pertama user Faito'o Konatapu yang ini berarti social political economic yang individual. Begitu kalau apa yang dilakukan itu ngawet national ngahi ngawe i loto i foi policy ko ni kini hanga o affect ngahi elemeni te tolu la lahi ko ni ko foi tifto i whakau ia nei whaoaki ai National Illicit Drugs Policy ko hanga ai bea o mai e he policy ko ni o kene hanga o popoi ai ngā ue whakataha e pure anga pia mo society whakalupfua. Aki hono introduce mai a harm minimization model pe koe whakasisi e ue sia. Koe mōtolo koe ni o harm minimization o kui kai ko ha mōtolo fo owe ki mamani o ngā ue ke asteleria o ngāhi whanua ke kehe. Aia o kua nau o hanga o te sii pia trial pia nau whamooni o ku ngā ue a whaunga approach koe ni. Te tau lava peo whakakau ko hae uhinga uke ki hanga e tonga whau pe hanau whonga ngā we. Mahalo ko tari ai o ku pia mo whaitaria na whai aki again ai whakakau kau huna whau e ni. Te tau lava whau
Kai mahalo I te tauhanga o mai ka tau kei, ko na mea pe whai ko tala mai ki tau sio ki Australia mo New Zealand mo Kanata mo whe. Te tau whakamore pa anga ki ai, pe osen ko ia o ku e tuai e tau ngawe. Ko tau mua na e whai sio ai ke harm minimization ni. O tau to o mai ai ngahi te whtoi whakakaukau mo te whtoi whaunga ko o si proven ia he ngahi whanua ke. Yes, o ku ke context, ka te tau lava pe o adapt ai ngahi mea koia ki a te tau tolu. Pai hoko rewa policy ko ia, not evidence-based, e hoko ia as informed policy. I he tau e ua, tau e tolu, tau e whaka hoko mai, o tau monitor ai ngahi activity I loto koe I he policy koe ni. But tau riliu ai informed policy koe ia until it becomes evidence-based and it becomes ours. Ko te whtoi whakaukau ia fui te tahai ngahi te whtoi whakaukau o mai e harm minimization, papa uhinga na e whai ai hono adapt mai ki Tonga ni. Ko e poini hono tolu I he slide koe ni, o kene pako e tahai ngahi uhinga, o e policy koe ni, o kene o mai ai ngahi structures, pako ngahi sino, te nauhanga o implement te whakangā wei, ai ngahi palani I loto I he tutun ngāwe koe ni. Ka te ulawe ki ai anai slide hoko. O toi hanga e he policy koe ni o Tupou ai ngāwe whakataha. Ko tuina mo mea I kotoa pe ai ngahi rea ni os whakahoko he ni. Ko rea me he ngahi e ria kehe o pureanga. Ta koe taha ia o ngahi mata vai na mau sio ki ai I hono whau o tutun ngāwe koe ni. O taha ngā ue pe he te e ria. Ta I he au mai koe ki he non-government, pe koe ngahi potu ngā ue I kai ki whakapure anga. O tatau pe, o taha ngā ue pe he ne tawhaaki pea ana. Ia o kue ngā ue whakahoko, ka au tala noa e tama koe, ki he tama koe, whe mahino aki, tau duplicate ngahi activities lahi. Ta koe taha e ngahi whakakaukau ni o miki he ni. Ta koe taha e ngahi whakakaukau o Fono koe ni, I he aho hono ua, o mai hawhanga maari ke tala noa a ki nau tolu kotoa o kuai e nau kaunga ki hono holoki e koe ngā ue Faito'o Konatapu. Koe whakaosi o e saipe kua ko ori nei tā te ulau peo whakarahe taimi. Koe whakaosi o poini ko he slide koe, ko hono poupoui o evidence-based. Ko mo meniti pe ta wala ke ngai polo kalama o kia e duty of care I a tau tolu katoa as practitioners, as policy makers. O kia e duty of care kia ki nau tolu nau ngawe ake Faito'o, kia ki nau tolu besia Faito'o ke society katoa. Ta koe me euk mahu ingai ke evidence-based e tau ngahi polo kalama, e tau ngahi tutuni ngawe. Ke uhi ke mahino mai o kia e ne ngawe, o kia ke ne toi holoki hifo e tunga via society. Koe te tō wawe pe a slide koe ni, koe foi summary pe o ngahi sub-strategy, pe koe ngahi sub-strategy, o e foi te whtoi strategy, whaaluku fua, koe harm minimization, koe nau lawe kia nei. I loto he harm minimization, pe koe whakasisi e wesia, o kia e whanga foi te whtoi whongau e tolu kehe. Ko hono holoki o tufaki, holoki e wesia, pea holoki whe mau. O pau te mou, ngai pe I he tau e tolu koe nau tō klawe ki ai, koe lahi taha e tau whakamore, lahi taha e tau resources, na ave katoa pe ki supply reduction. Koe supply reduction o lahi taha ne no for enforcement. O hange pe koe ngahi rea ne o atu mimuania ne nai. He kai ke lava he po ngai polisi o Faito'o taha ngai koe ni. O whia mau ke whakaivia ai ngahi programs I loto he rehabilitation, reintegration. O whia mau ke whakaivia mo ngahi prevention programs. Aia I he tau e tolu koe nei toki osi, nei lahenge pe tau nofo ki he supply reduction. Saya ke po ngai polisi, nei lahe mau resource nei mao ai. Not so bad, not so good ke toinga o ngahi kupu whikau aki o tau ngā ue whakataha he. So, koe tau muia o e fo I te whto I whakakaukau mo e whonga ngā ue koe. It's a balanced approach ke harm reduction.
We're implementing structures na lava ya anenai. Te to vave pen. Na foto ai subcommittee ai kabineti I he wano tahiva na lava ya anenai wano. Te aku tariui ki ai komiti ngawe. Ko komiti ngawe ko tau whatongia ko hono whakaosi pano whakakato ai action plan koe o penehanga o mai ngahi tau muaola I o lunga he policy. Oku own he subcommittee kau minister a policy, pe own he kau CEO pe action plan committee ai action plan. Ko kulu pe level koe working groups. Ko me o mau fia he tolahi o ahoni. Ko le evolo a grassroots level. Ko working groups ko kinau tolu o nau iai tonu I he paloparema. Te aku vahe begi foi area la lahi tolu nau lave ke nai. Kono holoki o tufaki, holoki e whemau, holoki o rehabilitation. Pot ngai polisi, mo e customu, mo e whamawanga, nofo I he supply reduction. Ko e ngofo I urupu prevention pa mo rehabilitation I o whemau ke whakaivia, pe o whemau ke whai a hano tala noai, ko hai o wai ene polokalama gloro tonga rere ai. Ko ngai polokalama koe ngā aue, ke koe ke ngā aue, koe hā e tokoni o whemau ke whai ki ai. So, ko a pongpongi e vahe ngahi kulupu koe ni. Pe aku mahu inga ai ke ko ki mo tolu ko mo iaha mo kaunga ke mo pehe ua mo kaunga ke prevention, koe taimile le ia ke o hake ho mo ngai whehui, o apau te iai ke whehui, iaha mo ngai comments, o iaha mo ngai tānaki, koe taimile le ia a pongpongi e ate whainga maari e koe ia. Ka koe ngahi sino e tene hanga o mai, ka koe whakakaukau ia mo whakamu, o mai a ngahi tau mua ola o tutun ngāwe. Koe ngahi kulupu koe, he kai ke osi pe ngāwe I he aho ua koe ni. Koe ngahi kulupu koe, oku na tolu more familiar with the reference group term, e hoko atu ai ngāwe ngahi kulupu koe ni, ke nau hanga o CVI pe mo tala noai mo whokotu, ki he komiti ngāwe, ko polokalama kou sai, ko polokalama kou whimau ke wharelei. E ngai kulupu ni. So, mahu inga ngai kulupu te mpaku. Aku iai, ai lesisita, te mau lesisita ko toa ki nau tolu, ki ngai kulupu tolu koe ni. Pa e hoko atu lewa e whengau e aki mo ngai kulupu ia. Ko hano loto I he action plan, ko e policy e nau toktala noa kia nei, te whakaosi he I he action plan. Pe mahalo ku te aluhanga tonu peke hinga polokalama. I loto he action plan, o kene to'o mai a ngahi strategies pero ngai whonga ngā aue I loto he tutun ngā aue. O ne hanga o veteki hi foia ki he ngahi ngā aue lalahi, priority actions. O si I loto ia I he tutun ngā aue. Ko taha ngahi tau mua o e ahoni mo a pompongi, ke tau tala noa ke ngai polokalama. Koe re evolo ia te tau whengau e aki whakatahai. Koe mahino, tako ate example koe whangi polokalamba e kua silere, o me pangope o koe ke ilo kakato. Koe tahai ngahi example o koe ke mau ilo kakato ma tō koe hangahi polokalamba o lotonga lere he taimini. O kene o mai e ngahi ola lelei. Kau whemau ke fua e ngahi ola koe ia, kau whemau ke share e ngahi ola koe ia across the other groups. So, again, koe polokalama. Pea koe konga ia o ngā aue ai komiti, ngā aue sekeritari, hono tokoni, hono maybe design o ngahi polokalama koe ia, and pea mo hono implement ngahi polokalama koe ia. Koe ngatai uki I tala noa he hotani malo. Whātā pēo pau iaha ngahi whehui. O kua tata tu kau penolo ke nau tari ngai whehui. O pau iaha whehui? Io, koe whehui e kata. Koe pau malu atu. E maki whehui.
foto e putunga polisi. Toi pureanga kono whaivia mo whapapa. Mono whapaanga wa ke Drugs Enforcement Task Force. Ke malawa ke whalaka kia e nau ngai whoga. Patotolo e Faito'o. Whamalo bito. Whehu I rei, whehu I mahuinga. Ka o kia tama e haui a pulea apong ana yang o tonu tene lava tari atu po I whehu I ko ia. O haratoa taufa, ko manda ia o e Drug Task Force. Apong ngai polisi. Malo. Malo pito Deputy Commissioner Eshifua. He kai tutoyala ki he kakano koe o presentation. It looks robust to me. Koe whehui pea koe a whataumua I ho slide fika uluaki. Na mahuinga maari ke te au koe whaunga koe e tau policy na kamatai he tau e ua ko osi. Pena e tokoni mai kai Forum Secretariat. Koe whehui pea koe pe o kei relevant pe nai e tau I policy ko e nie ko uhi koe o mai foki e ni he taim te ke toi COVID ia. Pe ko osi, it was pre-COVID time. Pe ko factor in pe ki ai e taimini koe reality ia tongani he taimini. Pe kai ke ngatai koe regional program koe ni koe I Forum Secretariat contextualize lelei pe moia ki he tau mea koe ni I tongani. A ko whehui pe ko uhi ko timeline. Pe nai os factor in pe ko relevant pe ki ai. Ko hi pre-COVID-19 and the update of it and the relevance of it because of the regional contextualizing to Tonga. Short answer is yes. Koia, ko tunga ko o kiai ko palani, it's adaptable, it's flexible enough to sustain any major changes. So, relevant au pito ho whehui. E uhi be ko tunga o tau ia he taimini. Ka o ko ki paloparema pe na mausio ki nei ko ki duration ko ki mua pe hui ngai kulupo. Ko uhi be ko ngai refocus the priority e pureanga. But now it seems like we're back on track. Ko taria to whehui and you can Mau toi pe whehui e ua o ini mamai me moa me hen. Ada ki yo sawi. Kada ke microphone ni. Hello. Yeah. Malo katak from aku question aku ko ki foto whakakau atu pe kono aku ke kau ke ko ni ko ospoeni ko fokia ke ngau ko foto ai o ke pe mau whakafofonga heni tenai heni toi ai o kalama ko ki foto whakakau dia pe na ala he pule a finga we aki mo ngai kau talo tu pe mo pilisone wa na un na fa ia ki alu he me HIV ki Cambodia pe ko ta kama ko na mau vai na va ka me ko fa le paras ai katolika pe ko ta kalama ko I loto ngai ako ko na ku al ki ai o fa Cardinals, Bisope, o Yasi. O kung natago na ngawe ko ki HIV. And I have a ball. Even I here ako ni ke malo ngawe ngahi pekaw ki kun ko na law kay kun ko ka nari ki ngawe ka taklo tu pa vahete da kawa pe ko al ke pirisode ya na e fu fakao fo no ko modi na ki fi ala ke pirisode na fi ala ki to ngawe ko out on the field because I'm more not going to prison he ki la ngawe pirisode ka e ku ma fa ngamari kan ke algo ke pirisode na da frau ngawe fingawe aki ai sasi
characters often I technical school, I work skills, I life skills, computer, HIV, and the last life skills. I institute characters can now maybe this on it or look at drugs Malo Joe. Aku mahina opito ho fihui. Ko ilo pe ugai mahalo tari kai ai komisiona prisone. But rest assured ko ngahi polo kalama ko ia mo ngahi mata vai ko ia o consider iloto I action plan. Ko fa memoria. Malo ko to hui ta ka taki. O ko tau taimi. O microphone pe ha wa le va fe hui. Malo opito. Ko ai gau tufa Faito'o Konatapu pera Tupou ane fe ko bana tu ipe ai kahita uhi magofulu ai he ka mo frau taxi pa de tarabai o ko ki foi akawe o ko wif pe pa ai pe o ki takata ke ai pe a ho a pogpog a ho ko pa ko tu ipe e ka watu he tokoni pe frase o kala fi ko fe tu o lahi tahai ai tufa boy fai kata ko idi ko fe hu Hono tolu ko fe faka Malu'i o ko ai dai ha ka ba fia te na ha fa lai ka kai ko te na o ta ofi e fa si ai ko fe hu ke balu ko de ka so ti a ba ka ga we o lahi ai ga he ti a ko he di ka tok bo da pe ko bo ki pu ha pa lo a Malo te toki tari tohi atu pe ngai fe hui. Malo. Ko siame ke boni ni tapu waki. Ko tai nai matakai ho e ngai ha fanga pe ni. E tai me investi mo ngai tai nai na ngawe ai. Ka ko fifi le va ha te foi mo ni me a ni. Ko tahai a symposium fica wakimon. Pero mai mo pa pingai. He ko taha te pare mai ngai symposium pe he ko auki ai o pe. Ko fonga ngawe me a ke fai. Whakatotoro, research, with presentation. Ma opo ma pe. Ka koe mea ngā koe nei mahino, nei kaipike au sia e whotutu a e ne tau wau ki ai he kamata pokarama. Ko te whtoi whakaukau i rea whaparangi a values. Ai mea koe whimau ke whakate whito mea e whakaukau me whotutu. Koe ngāwe ke hoko atu, ke solova mo ngai.
presentation ko ni. Na no mau pe. Ka ko pe tau monu ia. Ko tau tala e kuos. Ko whaamu pe, taim lahe tau ngau he mea pe ni, tau he po kalama ko os fotu. Ka ko tui ko tala na mai ki tau do ane hu, ko whatong donu ia. Tau whoki ke ngahi kupui, whakaukau. E toko wha ane hu. Ko kore pe o mo ngala ngai te to whakaukau ko ni. Ke tataki aki e tau hokua te tau portala noa. Aki motori i mua. Wa kaunga ue. O wa tuange. He pe mata i koloa e ni. He tau kei e alu hola ngai symposium. Ti kei kei whanonga symposium ko o mai hanga tonu ai tau mua ma fis mua o ngā ue. Ka tau mono ia. Na os ko korebe ke motor ko au ade famalo lo tonga mo motor mo foto to programa ni tot ko korebe io ko monbe ko korebe o mo tuange ko uhi ko to fola ni hu ka ko pau ke kau mai ta e ko ta foto tu he ko tui ko ka kano e ni, mo e tamu o le lei, ke iku, mo e hangu e whaalea, outcome o e whataha, tua e ki o whata. Malo se ko tui whehu i whaosi pe, ko kore whamre more atu nā ngari pe heo ko hanga o tu hiwha ngai whehu i, ko hipe ka ko tau o ki api taimi, ka toa mo ngai whehu i is taken into, ka ko pau peke mautari atu maybe during lunch or later on. Malo. Ko le behu whangai whakatapu kai whaete ki whehui. Ko drugs whoki pea moe paanga o kuna. Te ka whakataha mau pe. Ko ki whehui pe kuanga whewhe, ano toka ngai. Ke tu use paanga me he drugs ka lava ke ta ofi mo solo vai tau palo parema ko ni. Ko ki whehui pe ki punga polisi. Malo. Sorry. Whehui lelei, tau mooni, ko drugs, o alu whakataha pe mo paanga, mga himea keke. Mahalo ko extend pe te lava o comment ki ai, o ki ai a palani ngawe po ngawe polisi, ke toe, ke au ki ai a ngawe. Tai mini o ke lahi nofo pe i Faito'o Konatapu. Hange pe ko kulawe nei alu trend ki o longa, whemau ke taofi. Ka ku konga ia o palani ngā upa ngā polisi ko hono upgrading our skills, upgrading our systems, training and so forth. Ka lava ke au ke ngā ue. Malo. Malo apito tokon komisión na polisi le o Ashley Fua i he presentation mahuinga pia mo famala ala lahi ko ke fai te kau ak pia mo tutun ngawe pe mo palan ngawe ko ia o ku tau fononga ia o ek mo kainga ko tau wa mai ni ki he ko nga tau polo kalama ai whakainga mari ia mo tol ke mo lava atu o petai mi malo lo ho atai pe o ke pe ki me atokoni o ku teu i tua ke ati ki mo tol pe a fi whakahoko te ko tau tai mi malo lo ho ata o ho eta ai i hen tu Hene pehe koe o si tahauan ia me he taha ka whamole ke tau toe kamata e tau polo kalama i he hua. Whamalo lahi atu ngahi whehui pia mo ngahi wheringi a ki loto kua whai i he tau polo kalama koe ni whamalo atu malo.